at ipanangtad ket isu iti mapataod at akbalin iti mapungkuna Kristiyano ket isu iti may sa bunga iti baro apan sumangat dagiti ni Kristo iti isu iti may sa wagas amay makita iti panagtalag iti Dios ngay suna iti mangisabsabat iti amin akasapsapulan tayo. So basahin lang iti talong verse no iti magpagay iti Dios iti paniti panangtad tagdaan mapagay iti baro matulag. Iti libro iti 2 Corinthians chapter 9 verse 10 na dito ay now he that ministered seed to the sower, both minister bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruit of your righteousness. So iti Diyos kinintid na iti bukal nga imulam, kinintid na iti tinapay at araon mo, kat paaduan na iti bukal na imulam, ken paaduan na iti bunga, iti kinamanag parabon mo. Manikod iti na ito yung asaw iti Diyos, naglawag nga iti paaduan iti Diyos kada tayo kadjay mauna nga bukal nga imuna tayo and multiply your seed sown. So mas pasimudag dito iti Pablo at ikwarta nga ito iti Diyos kada tayo ket isu iti bukal nga kanon tayo ket bukal nga imuna tayo. Ket awan iti datos na magan ket ikwarta nga isu iti bukal nga tanem lakit di maamiris mo magkadaan ket ikwarta nga isu iti bukal nga imuna. So tatanya ti kasasaad mo no gastuam amin nga kwarta nga inted iti Dios. Anya ti kasasaad mo no kanang amin nga bukal nga inted iti Dios iti awanan iti imulang nga puna iti Dios nga inigan na tayo iti bukal nga kanon tayo ken inigan na tayo iti bukal nga imula tayo. So awanan iti bukal nga inted iti Dios tapno adda iti bukal nga tanem ken adda iti bukal nga imulang. So mangilasin ka iti bukal nga tanem ken mangilasin ka iti bukal nga imulang. So ipagbalat dito kami at tayo palang babalan iti makunang physical kasasaad na kasapulan tayo iti kwarta. Ano minsan kumamantay iti Diyos, Apo, apay nga 1 kwarta, apay nga sa apay nga magatang, iti kaya kumakadan, apay nga sa apay nga magabayan iti utang. Nagpuna ti Diyos, mangilasin ka iti bukal na kanang intid ko kita iti bendisyon ko na iti Diyos. Nga mangilasin ka iti kanang, kaya mangilasin ka iti bukal na imulam. At siputan nyo, di bukal na imulam, kuna na dito nga isulay ta iti paaduan iti Diyos. Ang nagyabukal nga kinan mo, iti mapuna nga paaduan iti Diyos, nudi ka jabukal nga imulam. Amo yung madalag iti tataw nga saan da nga kaya iti agitan. Saan da nga kaya iti agumula, uno pipilitan na lang agitan. Ngayon bagat ka na kayo, ati kasasaad na kita nga tao, at problemado na nga tanayon iti kwarta, awan iti mapuna nga nawadwad at araon niya kusina na kabay. Wala ta saan dapat gamin ama nagitan, saan dapat gamin ama nagmula. Iti awan mat iti mapuna nga paaduan iti Diyos kadakwada. Kat naglawag dito and multiply your seed. So next verse, ipagbagay ni Diyos may papanitipan ng God. But this I say unto you, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. At agmula ti iniimot, agapit man iti iniimot, kiniti agmula tinawadwad, agapit man iti nawadwad. So mas pasimudag, dito ni Pablo, ada tayo ang managitad, parang iti apo, at adaan tayo niti panakabalin, na mamduktal, nukasanong adu iti bindisyon nga intad iti Diyos. Bendisyon na itat iti Diyos kada tayo, nga agsubli kada tayo. So as a giver, you have the authority to determine the measure of your return. So at kada tayo iti, panakabalin na manduktal no basan adu iti bendisyon nga agsubli kada tayo. So anya ba iti pagpakita, mas pasimudaag dito iti Diyos. Nga, no agmula ka tinimot, agapit ka mo titinimot, no agmula ka tinawadwad, agapit ka mo titinawadwad. When nagpeso dati ko iti pakaliganan iti kwarkan, maminsan ngam may kabil tayo iti bagi tayo iti kasasaad nga saan tayo magitan gamit na mariplikatan tayo iti kwarta di tamantan nga adda tayo iti kasasaad nga agmula tayo iti inimot agmula ka tinimot agapit ka tinimot kung nagilibya agmula ka ti awan agapit ka ti awan ngam tatanta nagbalin ka Kristiyano amo yung Kristiyano ka mapatao din kin ka iti kababalin nga mapuna nga bandang ito ken isulit iti may sa nga bunga iti marupapar sa wala ni Kristo ken isulit iti may sa nga uwagas na may makita iti mapuna nga panagpalag kini Apo Diyos nga gitid ka gaputag kalag ka nga ni Apo Diyos iti mangisabsabat iti amin akasapulang. So first thing we see here is that however you measure it out, it can be measured to you again. However you measure it out, that has gonna be measured to you again. So adaan ka iti panakabalin nga manduktal no kasano kaadu iti bendisyon nga agsublikin ka. Kauna na nagmula ka tinawadwad ano di mo pasama pagmula ka tinawadwad? Agapit ka man iti nawadwad. So, naikan katatan iti authority, iti panakabalin na manduktal, no kasano man kaado iti bendisyon na agsublikin ka. Next verse, we'll read it. 1 Corinthians chapter 16 verse 2. Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in his
restore as God had prospered him, that there be no gatherings when I come. So, iti unang aldaw iti lawas, upon the first day of the week, so naitamat o aldaw iti Domingo. So, tunggal may sa kada kayo kat mangilasin, iti itad na kapara, iti apo, kas panang bendisyon, iti Diyos kada kayo. So, urnungan yun, dagiti itad yun, tapno sa anyo to pwede lang urnungan ito umanya. So, pagbagay ti Diyos, kaya ti Diyos na nakasaganan, dagiti pa po na nga itad tayo. Mabalin na po na, di ba ano pa nag-offering, kita ko lang pamilya na dagiti ko sa peso, tulad na itad to. Ngayon saan? Saan na kas tayo din, suro ti Diyos ka na tayo. Dikit mo na nang, nga ilasin mo. So, nakaplano, no dyan itad mo. So, sa balo pa ilaan, ilasin mo. Itima ko na nga itad mo. Tapos, ito unang aldaw itinawas, upon the first day of the week, kat nakasaganan, itima ko na nga itad mo. Kaya ko na na, lay it aside as God has prospered you. So, mangilasin ka, iti itad mo, kas parang bendisyon, iti Diyos, kaya ka. So, nakadepende no, kasano ti parang bendisyon, iti Diyos, kaya ka. Agitad ka, kas parang bendisyon, iti Diyos, kaya ka. Anya, itad, iti Diyos, kaya ka, bendisyon. Siputan niya, agitad ka, nakadepende no, kasano parang bendisyon, iti Diyos, kaya ka. So, imo na nga binindisyon na nga iti Diyos. So, agitad tayo, kas panagyaman tayo, iti bendisyon nga itad, iti Diyos, kaya tayo. Kaya kapag tabatalad ka, iti bendisyon nga, paima iti Diyos, kaya ka, ditamod tan, na po na ag-multiply, iti bendisyon, iti Diyos, kaya ka. Kaya ko na agitad ka, nakadepende, iti panang bendisyon, iti Diyos, kaya ka. So, agitad ka, nakadepende no kasano ka adu, iti bendisyon na itad, iti Diyos, kaya ka. Magtulak iti istorya, kas pangamigan, 10,000 iti itad, iti Diyos, kaya kayo, iti kadalawas. Mamati kayo mali nga nakita ko portayo kung nagapupi na ako Diyos. Praise God. Dahil kita iti magpagana nito yung bukal, nga iso iti bendisyon. Kaya tayo nga bukal, tayo nga kwarta, nga iti Diyos ka na kayo, mangala ka dita iti kanon. Mangala ka dita iti para ti balon, para ti sapatos mo, para ti aming nakasapulan iti physical nga maging. At the same time, mangala ka dita iti bukal na imulam, ano ka na amin, awanan iti mapunang imulam, di awanan iti maaduan iti Diyos kinka. Unang ang ni samsang agasot lang mo, iti Diyos kanya iti kadalawas. Kasano ay nagkurang tayo na para iti kanon iti may sa alawas. Iginas, kung ay naman sa agasot, mangilasin kalata, iti bukal na imulam, talo ka na amin, di ay sa agasot, di awanan iti maaduan iti Diyos kinka. Tayo di lang mapuna nga maaduan iti Diyos kinka, kuna na, kadya bukal nga imulam, kuna na ilasin mo. Agitod ka, nakadepende, no kasano ka adu iti bendisyon, na iti Diyos kita. Nakadepende, amin tayo, ikikan na tayo na Apo Diyos iti kwarta, ikikan na tayo na Apo Diyos iti bendisyon. So nakadepende, yung bendisyon na iti Diyos ka na tayo, iti mo na itad tayo. So pas pangalikan 10,000, iti Diyos kita, iti kadalawas, 1,000 man, iti Diyos iti kadalawas, nakakabay mo. Ngayon ito pa nag-o-offering, magpadpada kayo lang matititad. Saan nga kasabing, suro iti Diyos ka na tayo. So no kaya kung mag-multiply, iti bendisyon, iti Diyos kinka, ipakitang kiniapo Diyos na matalog ka, iti bendisyon nga ipaiman natin ka. Amen? Praise God. Kasi kita kapsat, no kaya tayo, nga manuktalan, iti bendisyon nga, subli ka na tayo, ipakita tayo, nga matalog tayo iti Diyos, kada iti bendisyon nga ipaiman na kada tayo. Saan nga pag-multiply iti Diyos, iti bendisyon nga ipaiman na kada tayo, kung saan tayo makita. Mabalin ako ng kasanungay, kakawan mo divided ko, di bali, ure sa anak pa lang agitad. Saan? Kuna na, let everyone, on the first day of the week, let everyone, tunggal may sa awan excited. Una nga, magkukurang tayo, tis nito para di makasap sa kulak. Saan nga kaya iti Diyos ti kasta nga rason? So, maniwang, iti wagas iti managkastom. Tabakamot no, dakdaktal di ako nangagasgaskusan ng Diyos welcome. Kuna na, agitad, iti tunggal may sa, ta, diyabugal nga imula tayo, intad tayo, isuli dyan iti makuna nga maaduan iti Diyos. So, mano ka na kayo iti maya, na ang-multiply, iti bendisyon ka na kayo. Praise God. Alangan mat nga itutuyo pa lang, ipabuskwili pa lang, tarag iti nagdunga, iti multiplication nga bendisyon, iti ito na amuman tayo. So, tagtata na amuman tayo, iti multiplication nga bendisyon. So, no kaya mo nga, gusto lang, eksakto lang, puro eksakto lang, iti mapunang kanan, hindi saan ka magmula. Tabing bendisyon na nakakakamot ni Apo Diyos. Kung nagpaiso, Kristiyano ka, namati ka, ay ayatan na ka ni Apo Diyos, agbibiyag ka na sa Santuan, nagbalik ka na nalintag, kaputa namati ka, amen. Namati tayo, nagbalik tayo na sa Santuan, amen. Isasabot niya Apo Diyos na amin na kasapsapulan tayo. So, may sapsapot niya amin na kasapsapulan tayo. Ngayon, amoy yung adda itilintag, ngayon yulog niya Apo Diyos, pagtaka babae iti barumatulang, kasapulang iti nawadwadwad pa rin ang kwata. Kasapulang iti multiplication, nga bendisyon, kaya iti Diyos, nga gimula ka. So, dahil ito kaya iti Diyos nga maibaga, kadagiti namati, gaputa, kadagiti namati,
mapatao din kadakwada iti kababalin nga magunang nga pananggal. So tata amoy adati ipakaamo ka na kayo. Adati madama nga mararamin nga simbahan tayo iti maganda. And donate dito iti Malinang family and Isuban family. Kat ang adapay lang ti kurangan ng budget ng mga 25,000 awan pa iti Orleans na awan pa iti year na. Ulit man na sulod-sudan. Manu ka na kayo, iti mayat, iti multiplication nga benediction iti Diyos. Amen. Praise God. Brother bless. Tata, rugyanan tayo garon, iti agmula. Ipakita tayo kini Apo Diyos. Amo ka namating kayo amin. Alangan magkita tayo pa ng kanang iti politician, iti multiplication nga benediction. So na tayo nagkati makaamo, iti sa iti Diyos. Brother, manungayero ba? Manungayero ba, brother? Pakinistam ng brother. Dito yung pangayatan iti Diyos. Saan nga pinalastugan na ito eh? So voluntaryo. Kada giti mayat nga mula. May sangayero, sino? Para isimbahan na yung manila. Kaya isulat naman, may sangayero. Mga 17 na yero, ba diyan? Kailangan dyan. Brother bless. Manungayero ba, sister? 5. Praise God. Brother, kung mo lang isulat din agad ng nakamalito, basta i-control lang naman. Baliin naman na yero. Sino pa eh? Purlings. Jay, pagkamitan hindi mo ko ng yero. Sino pa nila? Sister. Di ba kaya yung multiplication na benediction na Apo Diyos? Nagkatuwa ka na Apo Diyos. So, barat na itata, ito ni Apo Diyos, iti solusyon. 1 year rin, hindi na palabas na wati bukong na yung simbahan dyan. Kaya tanda ka na tayo, iti tulbag na ito ni Diyos. Ano ba brother? Pero balimanan? Iwalay ito kontraktan ko. Kamanday ng Dubai. Nakamanday ng Dubai. Sige, basta kita ito din Apo Diyos ni solusyon. Ngam, kung na ni Diyos takta, kaya ni Apo Diyos kasulbanan. Ito din ni Apo Diyos kada tayo kitarigagay. Inkabili ni Apo Diyos kitarigagay dito po siya. So, tatakalumusan pa niya tinig na. Kung na nakadepende, alangan magkakitad ka timay sa ngayon, 100 lang tikitad iti Diyos king ka, di ka dalawas. So, nakadepende. No, anya hindi maunang nakitad mo. Nga mamatya, nga amin din ito, maging bendisyonan. Kaya tayo nga i-provide. Nagiti, para iti kasapsapulan at makikaramaan iti sa kanya Apo Diyos. Sa manan, 5 plus may isa, plus 3, 9. Sino ba ay? Ang kayo magpaaba. Paano kanya brother? 5. Dari 14. Tatalo pa lang tinagitan, ng nga masulbaran. Kaya talo tayo pa lang. Galang sahod ka na nagpasan. Ang boys ki. Amo yung hindi Diyos tinagkari, hindi multiplication na benediction. Dagiti talaga nga namati, amo yung dagiti talaga nga namati. Pinlako na pa, hindi sa likwada. Nga amo yung nagilapot sa likwada, ito naman natin ako, handa na naman ka. Nag-multiply, di benediction na. Kaya po tayo sunay natin kari ni Diyos. So, mawalinaw, nga ito, di benediction, ito di Diyos ni kakas panagyaman mo. Kanang benediction. Tapos makita ni Diyos na makanag ka. Kanang benediction din, pahiman natin ka. So, 14. Sino ba yun? 3. 14. 3 na yun. 17. Sige, puro yero lang tan. Tadya sumubraan na pang Livingston. Si yero lang tan ditugtungan. Sino ba yun? Padalunan tayo di 50 na yero. Mano, sister? 5.
sa? Imbaga na ako just the multiplication ka benediction. Diya iti turbot, iti multiplication ka benediction. Imbaga na ako just ita. So, i-declare ada iti multiplication ka benediction. Bayat nga iti tayo para kini ako just. Sino ba? Sino ba, sister? Pabalin mati kang gadwa kaya ano? Siyempre, dua kaya ano? Dua. 17 plus Dua. 17 plus 2, 19. 24? Ha? Ay, 17 plus ano? Pwede mo lang niya. 17 plus 2. Plus 2 plus 2. 17 plus 5 plus 2. Ano, brother? 24. 24, 26, 5. Amo yung impalagay ni Diyos nito eh. Impalagay ni Diyos nito eh. May isang tawanan ni simbahan na yung awan ni Dilino na dyan. Insuro ni Diyos kada tayo ni multiplication na benediction. So, kung sika talaga na naman, ipakita din niya ang Diyos na talaga. Ikin pa ina na kita na benediction. Sino ba yun? Kaya na. Wala na kayo lang. Ano na yun ba yun? Brother Junior, 5. 10. Praise God. Hindi tayo ni ako Diyos. Ano? 34. 16. 5. Basitan. Sambutan nyo. Ang dapat ni 16, natulog ni division. Ang mga rin eh, apa yung ibilit ko rito eh, ang mga namati kayo. Ang dapat na division. 2, sister, brother, 2. Bali, 34. Ay, 36. Sino ba yun? Plus 5 ako. Plus 5. May busan kayo. 41 naman, may busan kayo. Kaya naman tinabati. Baka nung mga mahabol, pas pala. Hindi ko pagayaran na ako, Diyos. Well, agad na tawag tayo mga presyo maragag sa akin ako, Diyos. Well, may pagpakita na matalog tayo. Amo yun dito ba nang kitaan niya ako, Diyos na tayo. Amo yun niya ako, Diyos na ba na dyan, hindi offering box, sir-siri pa na nagigitid. So, magkikitaan niya ako, Diyos, makasana kayo magkikitan. Inayawan naman nagkitidisipulo ko na lang. May kitain mo natin pa nagkitid ka. So, nagkitid ko na nagkitid, hindi nawadwan. Nagkitid ka prapusan ng nawadwan. Nagkatid, hindi pa ko nang babae no, paano ko nagkitid, hindi 2 sentimo. Nga mo, saan nga di kasano, kadakal, kitid mo, itikitan ni Diyos. Kitkitan niya ako, Diyos, makasano, dyan kaado, itinabati, nga kwartam. Diyan babae ka ba, wala ka sentimo, igatang na lang kumati ka na, awan tinabati ka niya. Intad na amin. Apay ka na intad na, gapot at talab na ni ako, Diyos, pinang isabot, hindi ka sa kunan na. So di ay panagitad, gapot at panagitalag mo kini ako, Diyos. Kaya so na iti mga isabot, di amin hindi ka sa kunan. 2, brother. Manan na. 43. Hanlangan na yero, madibdingan pa inigayan. Hanlangan na bufong. 43, dapat ito. Baka mo na, nailaw anak sa may putangan sa Andre. Kaya mo, haniris grasya nito eh. Grasya ni Diyos. Kamu tayo turbok ni multiplication nga benediction. Last 3.
Sige, close con. Tatahan hindi pahabol ng ipay na bati. Lumapain na may baga. Dapat diupat. Balin niyo may pahabol. Amen? Amen. Praise God. Palakpakan tayo man ako. So, iti Diyos pinaligayaw. Isunod ng isuro ka na kitang mawagas. Lupasan mo nga iti sa uwi ti Diyos. Ibangkila ni Kristo. Ba't may warna? Kanigin kakabsa. Inaramat niya ako Diyos iti kwarta. Na isunod iti bendisyon. Ang maaramat iti pakailaluhan iti sa wala. So, di Diyos iti ko pa iti aming nadaya. So, tatamo pa tayo gurot, iti ado tayo, ang abigat may paman, nukasano, na aramad, iti na espirituan, aka nakabalin mo. So, ang kita yung libro, iti Matthew, chapter 14, verse 22. Una na dito And straightway, Jesus constrained his disciples to get into the ship